ke pam thai jing nge tu ni reverend pu to sir ngamdal to ngai lut na khon te a kong kal so no hen football for change under 18 youth league last match ane yun iham te wang phra khana jo wa hele winner hi deu ale lo yong le kai cho kai tho tho ta win tu nya he ball the na dang jong ke nei pun an kho khat be chicken leg piece ham khat be ka kine sal ka ti win ka hong wa hen chimai ma ju ka hong wa hen chin ba ne chun chapa momon he kya dinga kanau pa ne pen pa chapa hin ma he football ana ki chip jing la chu keeper ne hi na ma he hai jong ho yin na ai le nau te ni hong hi ta football ki chip ma hi ki na he le athum thuma ki chip chu anu pa no sponsor ball jo lo hi je chun ma hen ki chip hi chom khat stop phat ta en coaching lang jo da lun coach a hen tu lai ta football for change sa dinga sat hegin khun aman cha hi in hoi la he la poi mon na jo se ha so la coaching hi la sa hi tyo chu ga se nom hi han lang ke ha palien khan hin en cha te ho hin a palien jong he idol la ne hi dam ka pon ke ong ki chip ka tha nomin cha ten jong kanung nung ai ju yun cho pathen phat the bon khat hi tin te ge le ki pa le je nge wa hung lol hingun tin am ho coach na noya under 18 hiong le 17 hiong le national level la min nei ta club ho a jong yan hum khat in til do wa hung ki chep do diu hi pathen ko mi taw naw hi jing han lang ki yong best wishes kan pe in mon hung lol hin sel lew jun ti hi pathen ko ma taw na mi pum le no chunga ki pa thu se na le til kho kan me hi ki pai chan chu ga chi le kam ta khat kin ga se ti tu ni hin so piula naw te ho in he diu khat chu chila naw te ho hi lai na jong amin achu ki le pu na jong amin ne la cha ho zo se khulanga an ki po wa en chang lang me han lang I pi han lang hi jong le hi chi chun na ko chu pham ti le am ho hi a ki sponsor na hi ha sa thi mai ti ke je chun hi je chun koi ta bang hi chi naw te ho hi ken jong tham pha be ka pan no me ti o ma jong le lung se ta in number ho kilau hitin amo to ke tu te chu ga ha sa tin moment lung se te na phone number khat ben se ta dio le 9362322725 kang pe se so 9 na tan se mo 9362322725 ki pa me palin te ni ko ma panang nam bol sikla thi he ho he